Onyai tinespana ekiauno kotupite atachona ipoloko patch ibore ekudiani onyait ebe ipoloko no ipu nes aponi okokoikinai enyadu kech duchune tachi ipoloko ngesi idue ngunu are sap ara itunga ngunu lu erasi kokola luda elosenete akoko ikapunu ipolokalu kwa penate temulo ebale nepida misa etacha ipolokani apono koko ikine polone dopet isirigino ke akaisa kanyari kede anu kai keda koko ara identicard na epolona loda ido enero ni kopokwa na agu epoloni loara ale sasi keda o misho otingate poloni atwana epoloni lo adana edada Onyai tines emana ikokolak ebe ochoitos ekakaunete ekienit. So utenga ikwenyari duchu itunga ngunu lwe koko eti polo kebe. Areja etungana ni ngoni lo ebe eti ja koko. Mami kama kini akoko e poloni. Ijochu ta koko e poloni. Ite ijochu tebe twene ni ngone rike karaka isaka nyuni. Tungana ni lema metike la itoku. Ya jasi jeke da ngarani. Nyesi koko iji ke kapuni. Kota halimoki ni jogo ke lama jetwana ni ngoni lema metike la itoku. Ara idi lipi okanisa bia yi. Ara ida enere bia yi. Abeite mame kentingo na pata na nyunya neja ijo. Tachona ipoloko patch itunga elukumite dope apatata kaisauni anu kanyare kes apoto odumutu enyadu. Apoto atachata ipoloko o districti aduo palisa lo edoliti enamba keche itunga elukumite dopete kede apatata kaisauni anu kanyare. Kunyi poloko lwe edumnunete ikapno kere koto mu district alo palisa erasi ipoloko ilukumini yari keda apata kanyeuni kakaisa kanyeuni kede ikanyeuni keso dumutu isirigini ilukumina kaisa kanyari kede anukai Onyai tines amonya ki apugan anyakunu ikaro kwapka no ipolo erasi lukeri poloko ke constitution de balebe le poloni yesa tungana ni loi karakaisa kanyape ano kanyi kuju nyako bereje karu anyo ne karakaisa kanyeuni nyako tochotito na kaisa kanyape ano kanyi Kanuka TV East David William Okiria, Co-District Alopalisa, Aijan Naknateke.